Prezidentimiz Sooronbay Şaripovich JMKK kayırlуу жасайт элем. Жана ошондой эле урматтуу Жогорку Кеңештин төрагасы Жумабеков Дастанбек Артисбековичке, ошондой эле премьер-министрибиз Абылгазиев Мухамбеткалый Дүйшекеевичке кайрылуу жасап жатам. Менин кайрылуумдун себеби төмөндөгүчө. Урматтуу президент, кыргыз элибиздин азыркы төрөлө турган наристелерине ар бирине эсептеп көргөндө улуу урматтуу депутатыбыз Жолдошбаев Камчыбек Жолдошбаевичтин айтканы туура келип атат. 7 миң, 8 миң доллардан туура келип атат. Мен өзүм болсом мүмкүнчүлүгү чектелген адаммын. 1 айлык пенсиямы мен дагы салымымы кошоюн. Бул эмне деген кайрылуу деп ойлошуңуз ыктымал. Сиз премьерге тапшырма берсеңиз, премьер-министр Жогорку Кеңешке сиздин тапшырмаңызды койсо, бизге кыргыз элинин улуу урматтуу депутаттарынан чыгып калар, ага-ини бизнесмен адамдарыбыздан чыгып калышы ыктымал. Эже карындаштарыбыз бар бизнесмен. Анан Жогорку Кеңеште отурган Аида Касымалиева окшогон депутат, эже карындаштар отурат. Мен сизден суранарым дагы, ошол премьерге тапшырма берсеңиз, премьер Жогорку Кеңешке койсо, Жумабеков Дастанбек, Жогорку Кеңештин төрагасы Жумабеков Дастанбек Артисбековичке сиз берген тапшырманы токтомду койсо, бизге кыргыз элинин Кытай элинен кутулуунун, кыргыз элинин Кытай элинен алган, Атамбаев мезгилинде Кытай элинен алган карыздарынан кутулуу деген счет ачып берсеңиз, ошол кыргыз эли баардыгы сизге ыраазы болот эле. Мен буякта турган жөнөкөй адам катары мен Жолдошбаев Камчыбек Жолдошбаевичти колдоп турам. Баягы деле айтып өтүп кеттим, 1 айлык пенсиямы берейин деп. Мага окшогон адамдар менин кайрылуумду эгер сиз туура кабыл алсаңыз, Жогорку Кеңештин төрагасы Жумабеков Дастанбек Артисбекович туура кабыл алса, премьер-министрибиз Абылгазиев Мухамбеткалый Дүйшекеевич туура кабыл алса, бизге банктан счет ачтырып бериңиз. Кытай элинен алган кредиттерден кутулуу, ушуга счет ачтырып бериңиз. Ошого мен кыргыз элинин жаранымын деген жарандар, областтын ыйгарымдуу өкүлдөрү, жана шаардын мэрлери, шаардык кеңештин, айылдык кеңештин депутаттары ошол счетко өзүнүн колунан келишинче, жана айыл өкмөттөрү, аймактык кеңештин төрагалары өзүнүн колунан келген кошумчаларын кошсо керек деген ойдомун. Ошондо кыргыз элине сиздин өмүрүңүз өткөнгө чейинки алтын жазууда каласыз. Ошол мен суранып кетер элем. Ушу карыздан кыргыз элин кутултуп, Жолдошбаев Камчыбек Жолдошбаевич сүйлөгөн сайын Кытай элинин солдаттарын Жолдошбаев сүйлөгөндө, Жолдошбаевдин аркасында Кытай элинин тизилген жашыл веречен солдаттарын көрүп алып, мен түнү менен чочуп ойгонуп атам.
çoğun alayımızdı, Alay rayonun jana narında aldırıp isek Kırgız eli biz kayaka varabız onda. Oşoňa sizden suranyp keterim. Uşol şot açtırıp beriňiz. Jogorku keňeş tarabyndan. Uşo şotko men Kırgızmen degen Kırgız elinin jarandary golundan gelgen ülüşün salsın. Garyzdan esen-aman kutulayly. Alan keyin sizden murunku prezident Almazbek Şerşenich Atambaýewdi jana onun ýerde arkasынан ýerçip жүрgön Adil Çekizbaýewga okşogon, Sapar Isakowga okşogon, Kulmatowga okşogon, Albek İbrahimowga okşogon adam jana başka adamlardy Jantore Satybaldyevga okşogon şu adamlardyň sot arkulu, Jogorku Kengeşiň toktomy arkulu Gosimeshustowaga mamleketlik mülkkä konfiskasiýalap ötkürüp berýüňizdi suranyp ketem. Sebebi bulardyň Kitay elinden algan kredit mezgilinde bulardyň dagı algan, jegenleri bar da. Oşon üçin bulardy mülktörün mülk fonduna ötkürüp, mamleketlik mülk fonduga ötkürüp berýüňizdi suranamyn. Jogorku Keňeşke jana jogorku sotga uşul prezident kadar şolarga tapşyrma berip mülktörün bardygyn dagı kaýtalan şo mülk fondusuna Gosimeshustowaga ötkürüp berip anan keyin satyga goýdurup berseňiz men satyp alam, men ülüşümi goşom dep çet mamlekette жүрgen bizden güçlü biznesmen aga ejelerimiz, eje garyndaşlarybız bar. Oşonda auksionga goýsaňyz satyp alat dagı bizdi Kırgız elin garyzlardan siz kutkargan bolasiz dagı. Dagılar aýtalan ömür boyu tarykta kalıp ketesiz. Misal men ölüp ketip atyp bizdi Sooronbay Şeripow neberelerime jana baldaryma aýtyp goýuşum aýtsam da bizdi Kitay elinden algan garyzlarybızdy uluu oşol mezgilde işlep жатkan uluu urmatly prezidentimiz Sooronbay Şeripovich Jeenbekow kutultkan degen altın tamga menen kalıp ketesiz. Men dagı uşo altın tamgalar menen bala çakalaryma, nebere çeverelerime aýtamyn. Men emi şu kaýrylуу katymy, kaýrylуу sözümdi, uguzeki sözümdi kabul alıp koyuňuzdy men suranyp ketem. Uşo saldatlardy Joldaşbaýewiň arkasyndagy saldatlardy görüp alyp men tünü menen ukday albay çoşup oýgonyp atam. Korkup atam. Erten Kitay elinden algan kredit Almaz Atambaýew төлebey goýsa biz kançyp kutulabys? Biziň jeribizdi alyp alsa biz gaýaka baryp jaşaýbys dep men şol wagtga çeyin korkup jatam. Bul aýtylbay turgan nerseler birok aýtylyp ketdi. Şu garyzdan siz kutultasız, sizin goluňuzdan gelir. Sizin arkaňyzda Kırgız eli garap durat, sizi goldap durat. Oşon üçin uşul bizdi men surangan şottu siz banka açtırıp berseňiz biz Kırgız eli garap durbay bardygy garyzlardan kutulup Kitaylardan algan garyzlardan kutulup dep bardygy bolgon golundan gelişince uşol akçalaryny siz açtırıp bergen banktyn şotuna
tele de oylay. Eğer men kayrılığımı kabul alsanız, sizge çinden soğulup uzak ömür vakit alay kalan Kırgız elinin aldığında siz her daimden soluğunuz çin bolsun, ömrünüz uzun bolsun. Eli jürtüm dep hizmet kılığınızdı men surayım ketem. Rahmat. Dağı siz hizmet kılıp atasız, el bilip atat bunu. Sizge çok rahmat. İşinizge iyilik. Birinciden sizge kağalarım. Çinden solup uzak ömür kağalayım. Kırgız elinin baktısına, peşenesine sizin den soluğunuz çin bolsun, ömrünüz uzun bolsun. Amin Allah'a ekber. Menin gayrılığımı atkar koysanız deyin suruanlıp jatam.